na subo e hadzidzi alo pomedodo pe fiensi le Mawu pe nukume. Et miede akpena apetoa le nuyo doyo wa apetoa le ne me kpo subo bakple nuti kokoya bakple jijo bakple pomedodo yike me miele fifi amelengle de so kuro fi ke yimiele fi ka yimilo afi ke yimiele hadilo kata juko kata pe hadila to jijimo kata kaka so de jijimo mamelto eye wo kata wa boha bakple dolao eye wa jihade ke mese kpo gbere o eye neyi be eye wo mile la nyigba ya dia e le vivi ale gbegbe are afi yimiele le Mawu pe ape ame le dziƒo are dziƒo to ya gbaja nyakpo dziƒo akle anyakpopo eye eha yo yese na le tepea yike mi la di le dziƒo a so ide mavo me ame yo me do tepe mo amlimã pe tepe mo mavo pe fiaɖu pe amewoa woawo ya wola va nɔ teƒe bubu eye le teƒe bubu ma hadzidzi eha ma ɖi le teƒe mo mi susu kpɔ bena ɖe teƒe ɖe li ye ha me ɖina le teƒe mo ye ekasankuwo me ɖina o eye ame aɖeke meli tete aƒo asi kpo mi de nugble tso teƒe ma mi kpɔ le ke kekeli lea afi yi ke yim nye le yi ke agbe mavɔ li eye dzidzɔ mavɔ le teƒe ma hadzidzi mavɔ le teƒe ma agbe nyuietɔ ɖe le teƒe ma voa le go keme ya dzi la kekeli meli o eti meli o eye xɔlɔ dzedze meli o naɖeke meli o eye ame yiwo le teƒe ma woanɔ nuxaxa me sɔ yi ɖe mavɔ me gake la azɔ mi va Kristo gbɔ eye miezɔ yina kpakple Kristo eye dziƒo yi mie le kpakple Kristo ame aɖe le afi ma dziƒo yi me le do wuli gblɔ be nyia dziƒo yi me le eye afia egbea le anyigba dzia mi tsaka kpakple dziƒo eye ndekpekpe ke mia bla le anyigba dzia anɔ blabla le dziƒo eye nu sia nu yi ke mia bla le anyigba dzia anɔ babla le dziƒo nu sia nu ke mia tu le anyigba dzi anɔ tutu le dziƒo eye egbe bena natem azɔ kpakple Kristo ayi ɖe dziƒo ɖe aƒetɔ adɔm ɖo ɖa gbɔ o eye aƒetɔ agblɔ be tu kae ebe tu ka nyɔnu ma tu ka nutsu ma dasi ne wòadzo yi nenyi be woya amewo tsitre fifi wo ame kpɔ tsitre elabena le kplibɔ ta ya ne xɔ katutu wola tsitre eye wola yi eye ne me kpɔ le azɔli zɔm o mele ʋlɔ elabena nukuwo gbã aƒetɔ adɔm be ma va gbɔ o bena ɖe tu kae aƒetɔ atona be ma tu ka o tu ka wo nyɔnu tu ka nyɔnu ma ŋutsu ma eye dasi le ŋtsi ne wòadzo egbe yi ke le nyi ŋkeke mamlɛtɔa ya ɖe kɔsɔkɔsɔ sia kɔsɔkɔsɔ yi ke le agbomea wogbã woŋe gudugudu eye eyiwo katã nye abosampedɔ wo katã wodzo le agbome elabena Kristo kpakple yeƒe nusia eva bena wòatu ka wo na vo ɖe ne le fi ma. I want to see the one that is going to get meke mauja tuka egbo meke ja jo yide apeto apenu semo fofo le Yesu pe nko sesi ame meko novi nyonu novi nusu nutsu nyonu de kakui de tugbi ame yo kata le tepe ya yo kata le tepe vovo le wope apo meda le khia godo me do gbeda bena nusia nezon eye wa tuka amesia me wa vo le Yesu Kristo pe nko me apeto me do gbeda bena ame yo hia de kpɔkpɔ na ndewo na yɔdɔ ame yo hia dɔyɔyɔ eye na le miaƒe asinu eye na kplɔ mia dometɔ de sia de sɔ yi ɖe dziƒo nutsi kɔkɔe ƒe teƒe ma le nuwu eye mianɔ agbemavɔ me gbakplo le dziƒo ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Mawu ne yra mi mebe Mawu ne yra o. Praise the Lord. Kafu na petoa. We have been together mie no du le ŋkeke adeyo ike va yina me
eye apetoa ede ame echo nuvon oke eye wotu ka ame eye apetoa ame yo le megbe demsa eye azon le gbepe ŋkeke mamla ya dzi nyaka gblɔm apetoa le na mio mina miakpɔ Yohanes pe agbaleta enyi kpukpui blatonvɔ ɖekelia tete Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi se la bena ne mienɔ nye nya la me la ekema nye nusrɔ̃la vavãwo mienye nye nusrɔ̃la vavãwo ye mienye nenyi be nadeli ike ɖo la sumia si ndeka nye be nava Dudoƒo mɔnya kaka eye ndeka wonye bena ne hiã tsɔtsɔke ndeka ganye bena ne xɔ tsɔtsɔke eye bubu nye bena de na ye dzi ebe ne mienɔ eme ne mie ye dzi aleke le nye nyawo me alia ye mianye nye nusrɔ̃lawo vavãwo kpukui blatonvɔ be eye miadze si nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔɖeviwoe ablɔɖevie nanye ablɔɖevi vavã eye le kpukui blatonvɔ ne egblɔ bena Yesu ɖo nu na wo bena vavã nyateƒe metɔ kakaɖedzitɔ mele gblɔm na mi bena ame si le nuvɔ wɔm la nuvɔ ƒe kluvi wònye ke kluvi menɔa aƒe me ɖaa o. That final house. Aƒe mamlɛtɔ ma, aƒe mavɔ ma, afi ke Kristo dzo yi bena yadzra ɖo na yeƒe nusrɔ̃viwo katã, ame yiwo katã dze yome. Ebe nuvɔ ƒe kluvia ya menɔna aƒe ma me sɔ yi ɖaa o, gake la evi la ya nɔna eme sɔ yi ɖaa. Evia oŋlɔ gakple ŋɔŋlɔ dzesi gãtɔ ele nu ƒom tso Kristo ŋuti. Kristo re ya le dziƒo ele ŋuti kɔkɔe me eye Mawu ƒe nɔƒe ye Kristo le sɔ yi ɖe mavɔ me eye sɔ yi dzi ame yiwo la nɔ Kristoa gbɔ le dziƒo ame yiwo ana anyigba kple Kristo le dziƒo kpukui blatonvɔ adelia ame yiwo Kristo tukawo eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la ekema mianye ablɔɖeviwo vavã eye nenyi be nenye ablɔɖevi vavã nenyi be ne le mɔzɔzɔme kple Aƒetɔ Yesu Kristo dziƒo ma na ɖo dziƒoa godogodo. Mele nya ɖe gblɔm na ame ɖe afi ma eya ŋuti le fie sisia la kpoe ɖea maƒonuƒo na mi sɔku ɖo katsula yome dzedze alo nanɔ eyome sɔ yi ɖe dziƒo ƒe aƒea me nenyi be Aƒetɔa ka si ŋuti o. Dɔkita dagbe le ŋuti o womate ŋu agblɔ be o dɔkita edɔwa edzɔ dzi nam ŋutɔ medzi be makplɔ ɖo ma yi ɖe aƒe me ne ma ve nɔ gbɔ o kplɔm. Dɔkita mewɔ nenema o anyigbadzi dɔkita mewɔ nenema o nenyi be esɔ awu nyuie ɖe do na o eye awua dze o ebena o onya kpɔkpɔ ŋutɔ medzi bena o madzo kplɔ ɖo ɖe ma ve nɔ gbɔ le aƒe me la be wòkpɔ megawɔ nenema o nenyi be nufiala fia nu o eye azɔ ɖaseɖigbalẽ nyuietɔ su asi o womate ŋu agblɔ be o tsitsa le fia nu ma edzɔ dzi nam ŋutɔ eye ale yi ne ƒona nuƒo ale yi ne fia na nu ya edzɔna dzi nam ŋutɔ medze ma ve nɔ gbɔ le aƒewo me le nye agbemeŋkekewo katã me tsitsa la be o megawɔ nenema o. Kristo ɖeka pɛ koe ye koe ɖena gami ne ɖe gami vɔa ela gblɔ be azɔ teƒe aƒe mavɔ ɖe li yi ke nye dziƒo yi ke nye teƒe mavɔ esi me ɖe wo vɔ esi me sɔ nu vɔ sɔ ke wo vɔ eyi ke me tu ka wo vɔ ɖe azɔ va mi dzo medzi be makplɔ sɔ ɖe dziƒo ƒe aƒea me na dze gaɖe la alo na dze katsu la yome ayi ɖe dziƒo ƒe aƒea me medo gbe ɖa be afi ma na yi mele nu ƒom so dziƒo ŋuti egbea mele nu ƒom tso teƒe mamlɛtɔ ma ŋuti egbe mele nu ƒom tso luʋɔ yiwo kpɔ ɖeɖea woƒe teƒe
Mawu dɔlawo afi ke dzidzɔ anɔ sɔ ɖe mavɔmavɔ me agbe anɔ teƒe ma sɔ ɖe mavɔmavɔ me dzidzɔ kpɔkpɔ hadzidzi dzidzeme kpɔkpɔ le teƒe ma sɔ ɖe mavɔmavɔ me eye avifafa meli o eye vevesese meli o dɔléle meli o fukpekpe mele afi ma o afi me mi la nɔ sɔ ɖe mavɔmavɔ me nenyi be eɖe gawo vɔ ɖe na dze ame ke ɖe gawo ayome eye nasɔ ayi ɖe dziƒo enu ame tɔ ŋuti miaƒo nuƒo sɔku ɖo enu gbãtɔ maƒo nuƒo sɔku ɖo dziƒo ƒe aƒea yeƒe nɔnɔme maƒo nuƒo na mi sɔku ɖe ŋuti leke wòle ɖo eye ɖoƒe velia emɔ yi kplɔ mi ɖo ta dziƒo ƒe nɔƒea mikpɔ emɔ ɖe li yi ke kplɔ ame sɔ yi ɖe dziƒo ƒe nɔƒea emɔ yi ke ɖo ta dziƒo ƒe nɔƒea eye etɔ̃lia miaƒo nuƒo sɔku ɖo nyametsotso na dzidzɔ kpɔkpɔ mikpɔ ele alɔ me ele nɔ be wo ŋutɔ na wɔ nyametsotso be na ɖe medzi be le anyigba ya dzi manɔ dzidzɔ kpɔkpɔ me eye emegbe la magava nɔ dzidzɔ kpɔkpɔ me medzi be egbe ƒe agbea manɔ dzidzɔ kpɔkpɔ me mele dzi be na ɖe enu sia nu yi ke nye vevesese tso abosangba woaɖe ɖa le agbenye me egbea eye egbea menye bena nye manɔ agbegba kple satana voa manɔ agbegba kple aƒetɔa sɔ yi ɖe mavɔme mavɔme nenyi be le fiesi sia ne wɔ nyamesoso ma la aƒetɔa aɖo kpe nyamesoso ma dzi fika ne dzi be yanɔ mavɔmavɔ ƒe agbewa lo mebe afika ne dzi be yanɔ mavɔmavɔ ƒe agbea lo aƒetɔa ɖo kpe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me enu gbãtɔ yenye dziƒo ƒe aƒea yeƒe nɔnɔme alo nuƒoƒo sɔku ɖo dziƒo ƒe aƒea ŋuti le Yohanes ƒe agbalẽ tawine migana miaƒe dzi na ƒuƒu nyanyanya o nenyi be edziwa oklɔ ŋuti nenyi be edziwa kpɔtɔtrɔ nenyi be edziwa otrɔ yeƒe nɔnɔme nenyi be aƒetɔ Yesu Kristo ele tsi na wo dzi eye wotrɔ wo nɔnɔme eye azɔ edzi yeye le asi o gbɔgbɔ yeye le asi o le zunuwɔwɔ yeye le Kristo me ne be ne dogo aƒetɔ Yesu eye ne dzesi aƒetɔa ebe na ɖe megana edziwo na ƒuƒu nyanyanya o ne be womeklɔ dziwa ŋuti o ne be womele tsi na edziwa o ne be edziwa ekpɔtɔ nye dzixoxo ne be edziwa ekpɔtɔ nye nu vɔ̃ ƒe dzia edziwa la nɔ ƒuƒu nyanyanya elabena nu vɔ̃ la ƒe mɔa ɖe esese ame yi ke dze satana yomea ame yi ke tsakagba kple satana ame yi ke yeƒe mɔa esese ne voa ne be edziwa etrɔ ne be edziwa etrɔ Kristo trɔ dziwa ƒe nɔnɔme ne be dziwa nye aƒetɔa tɔ eye ne gblɔ be aƒetɔ tsɔe kem aƒetɔ le tsi nam aƒetɔ trɔ nye dzi edzi yeye ma ebe migana miaƒe dzi na ƒuƒu nyanyanya o mixɔ Mawu dzi se eye mixɔ nye hã dzinye se eye le kpukpu velia me egblɔ bena fofonye ƒe me la nɔƒe geɖewo li ɖe mele nenema o la ne megblɔe na mi ebe mele elabena meyina be madzra teƒe ɖo ɖi na mi exɔtutu nyuietɔ yi ke le xexea mea de nugble sɔku ɖe ŋuti xɔtutu yi ke tsugba kple ekpe xɔasi nyuietɔwu voa Yesu Kristo ŋutɔ yi ke nye dziƒo kple anyigba ƒe wɔla ame yi ke enya enu yi hiãna o sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me ye ŋutɔ le gblɔ be nye ŋutɔ mayi eye madzra nɔƒe ɖo ɖi na o afi ma la ayi kokoko afi ma mayi godogodo nukake adzi be yaxe mɔ na o bena mayi ɖe teƒe ma oa ele bena do dzesi nu ma eye nagblɔ be egbe ya medzi be madze gaɖe la nya yome nye xɔ la madze yome ame yi ke nye fia madze yome sɔ yi ɖe dziƒo ƒe aƒea me egblɔ le kpukpui tɔlia me eye ne me yi eye medzra teƒe ɖo ɖi na mi la magava Yesu akpe na o ame ɖe ne gblɔ be Yesu akpe lo enya afi ne le enya aƒewo le anyigba ya dzi enya afi tututu ne le fifi dze eye ele gblɔ bena ɖe ebe mele ɖo ŋku dzi o ebe mele teƒe dzram ɖo ɖi na o ebe ne me yi eye me dzra teƒea ɖo ɖi na o vɔ la ebe nye ŋutɔ ebe menyi be madɔ dɔla ɖe o lo
ebede mebe ma do Petro yolo ele globe na mebe Mawu dola ma dolo vo nyento Yesu tro gbona na o mebe Yesu tro gbona na o. Do you really believe that? De ne khonya ma di se fafa mebede ne khwa di se nyatepea He will do it. ala ele wagena o ebe magava eye afi signela melela eye ma khomide nyento gbonye fika Yesu le fifio mebe fika Yesu le fifio ebe ma khomide nyento gbonye fika Yesu lo I see the Son of Man ebe me kpo amegbeto vila Stefano e globe na me kpo amegbeto vila bobo na yin le mo open dosime ele tepe ma fifila ebe afi yento yele ya khomide yento yedoku gbo eye afi simelela afi ma miacha miano jijo gan towu nuchinya gan towu mokpokpo gan towu ike Amerike matem anao esi ne kho apeto Yesu Kristo jiseta esi ne gbe satana le agbome esi ne gbe satana pe gbogbo fopo no ne gbe ndale gbo eye enu yo kata abosan so blao dare ne sonu mokata pugbe eye ne globe Yesu toye menye meyina mele akpena Yesu eye makpulo ameke dekama maje yome so yide dziƒo pe apeame minami akpota wive ebrito ta wive makle kpikpi blave fovelia ele glonami ame yo le tepema unto Mount Zion. Ebeke Zion tola ble Mawu gbagbe pedu sinye Mawu gbagbe pedu mikwa yado ya ne yibe jukplola nyeto Eva nye ejukplola tokhede bakple nunya yabe ela achunuo eye alea ela tomo tata awe ya bakple ya le tepe sia tepe menyibe ema dede ko o egayina de ejububume minane mia so podenu le mia petoko juamele tepe ya otro tunuo tro wo etamo o wo yeye eye yeko eto guava lesbebe yovo diebe jude menene mi denubleso Yesu Kristo nchi ebenare dziƒo la enye Mawu gbagbela pe eju ezo maso le juma me kpo gbere o eti maso kpo gbere o eye afifafa mele tepemo edolele mele tepema o eye vevese de ke mele tepema o nade ke meli kenye nouvon alo gbogbo von to le tepemo ela bena enye Mawu gbagbe apeju eku mele tepema o dolele mele tepemo konji mele tepemo adawowo alo ntasenu wo mele tepema o afima yenye dziƒo yike fofol Yesu yina bena ya jirado na nyegba kple o afima ya mejibe mayila me dola yi juma me koe me dola yi ebena dziƒo yenye dziƒo pe anyigba dziƒo Yerusalem li sinye dziƒo Yerusalem dziƒo pe Yerusalem are o matem alo nyonyo yikele anyigba pe Yerusalem me o matem asoso gba pe dziƒo pe Yerusalem ekoko eye nuti kokwe pe tepe wonye dziƒo pe Yerusalem ekoko bowu anyigba dziƒo Yerusalem enye tepe yike elebena na je ameke degawa na je yome aso yide tepema eye when man and angel men nebe amegbeto ple Mawu dolao nyonu ple Mawu dolao o lagbe le tepe de ka le ho de kame eye amedeke meli koko unovia ala mede yi panuse unovia eye amesiame anu agbele tepema yimatim asusi alo yimatim adegomena mi tutututu nebe amegbeto pe hajila gbakple dziƒo
dɔlawo ƒe hadzilɔwo wova wɔ ɖeka eye gbakple nyanyakpɔ yiwo katã le dziƒo eye gbakple Mawu mavɔ la afi ma meɖo la yi kokokoko mebe teƒe meɖo la yi godogodo eye Satana ya ma yi teƒe mɔ mi susu kpɔ bena edzu ɖe teƒe ɖe yi ke Satana meli o gbɔgbɔvɔ mele teƒe ma o eye gbɔgbɔvɔ ƒe ŋusẽ mele teƒe ma o gbevu aɖeke mele teƒe ma o ame aɖeke meli axɔ ŋutifafa o le asiwo eye ame sia ame ŋutifafa ƒe fia ele kpatse le teƒe ma enuma ŋuti mi le nu ƒom sɔku ɖe ŋuti egblɔ na mi le kpukpui brevɔtɔlia me kple nugɔgbevi siwo nukɔwo woŋlɔ ɖe dziƒo si nye wo katã ƒe Mawu kple ame dzɔdzɔe mikpɔ le dziƒo woagblɔ be ehaya leke wobe eto ya wobe na ame ɖe nye yivu ame ɖe nye Afrikavi enuma ƒe ɖeke me enye ehabɔbɔ gã ɖe eye ame yiwo woŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖe dziƒo ame yiwo la yi dziƒoa woŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖi da ɖe vɔ woŋlɔ woƒe ŋkɔ da ɖe vɔ woƒe ŋkɔ le ŋɔŋlɔ le dziƒo kafi wotso le anyigba dzi eye ne be ne dzo le anyigba dzi eye ne va ɖo teƒe ma ɖe dziƒo ƒe agbalẽa ele vɔ eye nukɔwoa le agbalẽa me vɔ ame aɖe latim ayi ɖe Dudoƒo mɔnyakaka va ne mesɔ yeƒe agbe na aƒetɔa o ɖeko ya va eva kpɔ nu yi ke le dzɔ yeƒe ŋkɔ ma nɔ ŋɔŋlɔ le dziƒo atim ava abe ame ɖe anɔ sɔleme ɖem ame ɖe gɔhã woanyrɔe le tsi me gɔhã ame aɖe atem anɔ kpɔ gome le tsɔtsi ƒe nuwo katã me vɔ amexɔ gbugbɔ gati o yeƒe ŋkɔ mele ŋɔŋlɔ le dziƒo o vɔ la ame yiwo la yi ɖe dziƒo akpe na Mawu elabena wo dometɔ ɖeka me nye ele gblɔ bena ɖe woŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖi le dziƒo eye Mawu yi ke nye wo katã ƒe ʋɔnudrɔ̃la kpakple si nye wo katã ƒe Mawu kple ame dzɔdzɔe ame siwo le tsi na le Yesu ƒe ʋua me alevia ƒe ʋua me woawoe nye ame mɔ yi ke le dziƒo yim egblɔ na mi le kpukpui brevɔnelia me kple Yesu si nye mi la kpɔe mebe ɖe míele kpɔ ge Yesu si nye nubabla yeye la ƒe avuléla Yesu yi ke nye gaɖela ame ke ɖe ganuwɔwɔ yeyewo katã Yesu yi ke nye ɖela na nuvɔ̃wɔla trɔ dzimewo katã eye ame yi ƒe ʋu wohlẽ si ƒoa nu nyuie wu Abel tɔ la mikpɔ yenye teƒe yi míele teƒea kɔ ele kɔkɔe ɖe ele dzɔdzɔe ɖe eye nutasenuwɔwɔ ɖeke mele teƒe mɔ nuvɔ ɖeke mele teƒe mɔ ma yi teƒe ma koe le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui asiekelia Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve miaxlẽ kpukpui asiekelia ke abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena nu siwo nuku mekpɔkpɔ o eye to mese kpɔ o eye womeva ame ƒe dzime kpɔ o meva ame ƒe dzime kpɔ o nu siawo Mawu dzra ɖo na ame siwo lɔnɛ la mikpɔ nu yiwo katã megblɔ na mi bena eto sea nu yiwo katã megblɔ na mia ŋutikɔkɔe nyanyakpɔ gbakple ŋusẽ gbakple ametakpɔkpɔ gbakple dedienɔnɔ gbakple nu yiwo katã le dziƒo ɖe nuku mekpɔkpɔ o enu si nuku mekpɔkpɔ nu yi to mese kpɔ o enu yi ke nunya atem asɔ asinye bena matem ase gbegbɔgblɔ katã le anyigba dzi bena nyati yiwo katã le nyagɔmeɖeɖe ƒe agbalẽ me matem anyawo katã gbakple enu vovovowo gake la nye matem agblɔe na mi afia mi ŋuti kɔkɔe ke le dziƒo nye matem aƒo nu so ŋuti woavɔ eye mele gblɔm na mi dziƒo ƒe ŋuti kɔkɔe dziƒo ƒe nyanyakpɔ so ŋkeke ɖeka dzi alo kɔsiɖa ɖe se yi ɖe kɔsiɖa bubu me eye aɖe gɔme na mi ŋuti kɔkɔe yi ke miakpɔ le dziƒo ɖe nye matem aɖewo katã gɔme na mi o elabena nu si ke
nukume kpɔkpɔ o enu yi to me se kpɔ o eye enu yi megre amegbetɔ ƒe gɔmesese me kpɔ megre amegbetɔ ƒe dzi me kpɔ o eye ne le va ɖo teƒe ma vɔ ɖi na kpɔe eye na se eye na kpɔ gome le eme eye wotsa ɖi na nɔ teƒe ma eye na xɔ azikpe le dziƒo eye exɔ la nɔ asi le dziƒo eye teƒe anɔ asi le dziƒo eye woaŋlɔ nu kɔwo ɖe agbalẽ ame sɔ ɖe ma vɔ ɖe le mebe le ayia mebe le afi ma yi gea edzra teƒe ma ɖo ɖi na ame siwo lɔnɛ ame siwo lɔnɛ ne be ame aɖe lɔ trɔ subɔsubɔ sɔwu dziƒo ƒe mawu mate ma yi o ne be ame aɖe lɔna adzame kpetɛsinunu sɔwu dziƒo ƒe mawu mate ma ayi ɖe teƒe mɔ ne be ame aɖe elɔna matrewɔwɔ alo trɔ subɔsubɔ bena maku ɖe ya ŋuti ne be ame maku ɖe matrewɔwɔ mɔ katã odzo enu ɖeka yi ke la tem akplɔe ɖo sɔyi o la trɔ sɔyi ɖe mavɔmavɔ me le matrewɔwɔ yi ke ne kplɔ ɖo ta va ne be ne trɔ megbe do enu mɔ katã ene gblɔ bena ɖe afi yi ke wodzra ɖo ɖi na ma yi ɖe teƒe ma edzra teƒea ɖo ɖi na ame yiwo lɔnɛ ame yiwo lɔe wu ga ame yiwo lɔe sɔwu anyigbadzinuwo ame siwo lɔe sɔwu enu yi ke nutsi laƒenuwo ame yi ke lɔe sɔwu enu yi ke amegbetɔwo lɔna nu yi ke amegbetɔwo lɔna le anyigba ya dzi eye ne be ne va aƒetɔ ne be aƒetɔ Yesu me lɔ nyawo gbɔ Yesu me lɔ wo eye ne gblɔ be Mawu me lɔ wo tenuvi la bena wo ɖem eye megbe ŋɖa le nu vɔ̃wo katã gbɔ nye lɔlɔ nye nuteƒewɔwɔ anye Yesu wo ɖeka tɔwo ƒe kotɔ alea dziƒo la nɔ ʋuʋu na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye fiasi ya na tem adze mɔzɔzɔ ma gɔme mɔzɔzɔ yi ke la kplɔ sɔ yi ɖe dziƒo. I'm reading from verse 4. Revelation chapter 21. Nyadede fia tabla ve fɔ ɖeke. Kpukpui enelia. Ebe Mawu eye Mawu la tutu adatsi si adatsi da le woƒe ŋkume ame aɖe ne do li gblɔ be amen. Ne be ne va ɖo dziƒo ɖe adatsiwo katã ne fa kpɔ ɖe aƒetɔ atutu wo katã dzo. Va kpɔe ɖa kpɔe ɖe go bubu me ame yiwo le avi fam egbe eye wo le avi fam eye aɖatsi le do le woƒe ŋkume nuxaxa ƒe aɖatsi vevesese ƒe aɖatsi dɔléle ƒe aɖatsi teteɖeanyi ƒe aɖatsi wo le avi fam pifi eye nomexɔ aƒetɔ Yesu Kristo dziso ye wo la dzo le xexea me ɖe wo la gadzo ayi ɖe teƒe aɖe ɖe ye Mawu ma tutu aɖasi na wo vɔ la woƒe avifafa kple aɖatsiwo la ela gba va yi kɔkɔ aɖatsi gãtɔ kple avifafa gãtɔ la gba va yi do go le teƒe ma va ne be ne mieli kple Yesu Kristo ɖe eye mieva ɖo dziƒo ƒe dzuma me la Mawu atutu aɖatsiwo katã ɖa le miaƒe ŋkuwo dzi eye vevesese aɖeke maganɔ teƒe ma o gblɔ be amen eye ku maganɔ anyi akpɔ o eye konyifafa magane kple ɣlidodo kple beve aɖeke maganɔ anyi o elabena ame yiwo meyi ɖe dzumamu ame yiwo meyi ɖe numetoto yiwo wɔ le xexea me yi ke nye vevesese avifafa nuxaxa enu yiwo katã gblẽ woƒe agbea numa agava se veve sɔwu Kristo va bena ɖe mato numa mu eye Kristo bena ɖe ya kplɔ sɔ yi ɖe teƒe yi ke avifafa mele o mina miakpɔ kpukpui atɔ̃lia le kpukpui atɔ̃lia me eye ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui dzi la gblɔ bena kpɔ ɖa mewɔ nuwo katã yeye kpɔɖa mewɔ nuwo katã yeye azɔ ne be ne xɔ gbɔgbɔ gadzia edziwa owɔ yeye ne be eye míexɔ gbɔ gadzia míaƒe ametsia owɔ yeye voa
house Miape apea, miapa pe koga kpotonye. does not get saved. Apea ya me kpododo. Of which we are Anyigba treading, ijie that ground nye does not lea. get saved. Anyigba me It's kpododo. like it was before. Anyigba kpotola baleke ole sane. Eye nu dodo yo le miasia. Ye mie dona oga kpotonye nu dodo ko. Eye nu dodo ma o me kpododo. O kpotonye nu dodo koko to yiko le miasia ye ko voa egbe yala. Miape jia ewo yeye. Voa ne ibe mie fe do tepe mari. Me ibe miape ji dede ko yo. Me ibe miape nuchila dede ko wo ye yo. Me ibe miape amechia dede ko wo ye yo. Anyigba go hala no yeye. Eye enu yo kata proclamia la nye yeye. Miape nu yo mila zale tepe ma ola nye enu yeye. Ela bena ebe kpora mo wonu kata yeye. Kpora mo wonu kata eye wo globena mlo. Mo wonu kata eye wo globena mle. Ela bena nyasi onye nyafafa o. Eye apeto aglo mele jirate pedo dina o. Me lonya ogbo alegbegbe. Me jipena ri na yijipo na no jipo gba klem esime na ku alo esime ye gboplojo avame. Eya ta na globe apeto melon. Apeto melon. Eye o ma gbona o ma lona bosan po gbere o ma ga lona bosan mu nchi la pedo wo o ma ga demona po gbere o. Eye telama ikejibe ya so pugbe eye ya tutu so de go kemeja ma plero nya de fia tabla fefofi Pupu tolia eglona mi bena eglon pupu ma melengo kokwame tabla fefofi nyakle pupu tolia eye afike te pe ale dirado afike apeto ale dirado dina mia tometo de siade bena miano eye busunu adeke mi kwa amo egbere fipode lo ope apomeme fipode le wope do ope fipode le wope moji eye vanemi choeme yemi gede gokemeji de fipode de kema gano te pema o eye busunu adeke megal anyi noge o eye Mawu ple alevila pe fiazikpi la anome eye wope dolo asubwe eye wa kpo yepe nukume eye wa kpo yepe nukume. What happens? Nukajo neibe neglobe me jibe ma kpo mo nyaglola pe nukume. What if an angel comes? Nebe Mawu dola yeva je na Maria eye Maria kpo Mawu dola pe nukume. Mawu dola ya egba koko so wu ne kpo nekwa fifia ne mi ve do jipo a ye mi ekpo wola pe nukume Mawu nuso kata to ape nukume emaya ewa benanko agbagba yo kata mieje fupekpe yo kata memieto ela bena mila kpo yepe nukume eye wa ngro yepe nukode nyape nugonu emenye jipo jipo a mekadeji la mekadeji nya mejibe mayi minami akpokpukpi atolia le pukpi atolia me eglobena eye zan megale dodoge o de na tema tengleso ntia kekeli epeblibo zamado nusia nu clé gare nusia nu le clé le tiso epeve epole yeji samado epe akpere kao samado o eye nadeke ma le ragla me le fifichi me le tepe kpekpe tepe sia tepe ebe zame gale totoge o eye wo me le akadi alo repe ke kle hiage o ela bena apeto Mawu ana ke klewo kekleo eye wa dufia cho mavome yiɖe mavome dene la fima igea de wa kpo le tepe ma emoka ye mi ato ayo emoka ye na so ayo do pe velia emo yikplomi so yiɖe dziƒo pe nɔƒea hihia kata mele do wom le alo mele sosom le dota te pere ko mi mele mo de kaji som o
Mawuvio ameyo kpɔdede ameyo ole tino le alevia pe ʋamea wo ya ole zɔmɔ tɔxɛ ɖe dzi eye ole zɔ kutri kukutɔ eye ole zɔ dzi gbesia gbe eye afɔɖeɖe sɔ yi ɖe afɔɖeɖe dzia ole zɔ ale gbegbe pe na ŋkɔ watem ava do ɖe dziƒo pe nɔƒe ma eye ame bubuwo la wo ya womenya naɖeke sɔ ku ɖe dzeƒe ma ŋuti o womenya naɖeke sɔ ku ɖe dziƒo ŋuti o eye wosɔ emɔ bubu eye yaɖo ya kesinɔtɔ ɖewo li wole mɔ gbadza ma dzi eye emɔ ma yi ke ɖo ta akpasaga ƒe teƒea wole mɔ yaɖo ya ame ɖewo de suku eye le gota ƒe akpadzia woxɔ tutu ɖo vɔ aƒetɔa ƒe akpadzia mexɔ tutu ɖo ɖeke o eye woɖo ta teƒe ma yaɖo ya ame ŋkutawo xexea me ƒe ame ŋkuta ame kpekpewo ame yiwo wonye ame ŋkuta le nu vovovowo me eye wosɔ emɔ bubu ma wosɔ mɔ bubu ma eye ame yiwo medzesi biblɔ womexlẽna biblɔ womese gɔme eye womelena ŋku ɖe emɔa afi ɖo ta dziƒoa womedzesi o eye wova yi le kpɔ hadzila gãgãgã ma alo le kpɔ ame yiwo bena ame yiwo wonye amegãwo wonye ame kpekpewo eye xexea katã dzesiwo eye wova yi kpɔna eye womeva yi kpɔna enu yi ke wova yi kplɔna enu yi ke wosi le Dudoƒo mɔnyakaka dzi eye womekpɔna teƒe yi ke emɔ yi ke wolé yina o lo va woava yi kplɔ ame bubu mɔ ɖo va emɔ yi ke kplɔ mi sɔ yi ɖe dziƒo ƒe nɔƒea mi la sɔe eye afi ma na yi mi kpɔ mɔ yi ke ne sɔa ɖa kpɔ mɔ yi ke ne sɔa mekaɖoe ne kplɔ ne le sɔ emɔ baɖatɔa ela kplɔ sɔ yi ɖe tsɔtsrɔ̃ mavɔ me ele be natrɔ eye azɔ la nasɔ mɔ nyuietɔ yi ke akplɔ sɔ yi ɖe dziƒoa gblɔ be emɔ yi kplɔ me sɔ yi ɖe dziƒoa ma zɔ mɔ ma dzi mexɔ se be nagblɔ sese ɖe ma se ye lo. Look at Matthew chapter 7. Matthew tandre, Matthew tamandre, makle kpukui 8 ebe mi yiɖe agbo bi la me elabena agbo la keke eye mɔ la le gbadza si kplɔ amewo yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me eye ame geɖewo nye ame siwo le edzi yina ɖe me amewo yo wosɔ woƒe dzi sɔ kplɔ ameha gbogbo tɔ aɖewo sɔ woƒe dziɖoɖo sɔ kplɔ amewo ɖo eye ame yiwo esia yi la wogba be fi ka amewo sugbɔ lo emɔ kae be ame geɖewo le wɔm ta la eye esi ame gbogbo tɔ le wɔm ta la wokplɔ ɖo eye ame aɖewo wola gblɔ bena enu yi ke aleke amegbetɔ katã le wɔme ne menya wɔwɔ nabu Yesu Kristo gblɔ be nɔte le ŋku ɖe nua ŋuti kpɔ emɔ gbadza ye woto vovo ebe emɔ to vovo ɖeka le bui eye ɖeka le gbadza yi ke nye gbadzatɔa ya enye vovo alo ame yiwo wɔna nu dzro wo ŋutɔwo eye wovo awɔ nu sia nu esia yi eye esia yi woayɔ siga fa esia yi woanɔ nu yi ke dzro esia yi la woayi ɖe zãƒe godoƒe mawo le ɣeɖuƒe mawo vovovo eye naɖeke meli womeɖena mɔ bena ɖe naɖe le mɔ gbadzadzia me ɖeke ma xe mɔ na o enu sia nu yi dzro o ye nawɔ emɔ ma ɖe ekplɔ ame sɔ yi ɖe tsɔtsrɔ̃ mavɔ me ebe mi yi ɖe agbo bi la me elabena agbo la keke eye mɔ la le gbadza si kplɔ amewo yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me eye ame geɖewo nye ame siwo le dzi yina ɖe eme mina miakpɔ kuku 14 elabena agbo la le bie ema nye emɔ bie ebe
moi le billet et et moi ou de cas bakle José il ne doit le Kristo dit au bakle au nouveau matema zomo madio nouveau pe agbawa ele be na droit dade nouveau yokata ne dro yinala na droit dade gbakafi ela bena et moi malon benade na dro nouveau pe agba azon dio eye obe e mola le billet eye mola akbola le billet eye mola le haha e mola haha mi kwa amadoli ogla bena and they know according to them obe yo nyanu bena e mo kata promeso ide Roma Roma hi vo amenye mo kata promeso dziƒo yo mi kwa you want to end your life. O ma ve wa gbonu le Roma re dziƒo e ole no be na wu agbonu le eye ogla be na mo kata promeso ide Roma vo amo de kape ko promeso ide dziƒo ya eye emua enye mo haha eye amado ogla be na re bena nusia nu ike venye nunono ya kwa ya nu bena nusia nu ike watem ve du ya kwa ya du benusia nu ike ko watem atokwa ya tem adoi nusia nu ike nye nu wo kwa ya we eye o pe susuo eye Satan na pe dollar eva ekpe kwa ebe o po mayi eye nebe amereva va pem eye o yombe ma va wonade adapa penade nu fon penade nu tila penade kwa po nya mo kwa mesiame eye amemaode in the place of darkness forever. Wo la tron idle vivici me sa ide mavo me Yesu Kristo nto nyape gadela Yesu Kristo nto ameke khefele miata eglobena John chapter 8 Johannes tamenyi verse 11. She Bukwe said, wideke. "Woman, Lord," Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee." Ebe, The story is there. eye wo globena amedeke o apetol la In the ebe midst mikwa of committing nchinyanye bena nyonu ya fleshly sin. wole ele And wo those mutila Pharisees brought her asi to ole Jesus. ele wo maleke ole yo ple farisi to ple va Yesu Kristo gbo emo o ple va Yesu gbo o ple va de la gbo eye ole blan Yesu be Yesu nyonu ya miele asila gbame eye Mose egbulun le si ame benare nya pu pe wo ya de nya ka glom ne lo Asking such a question, they wanted to ta trap him. susu de le tame na o They said, ye ole nya ya biame according to the Eye, law, they'll Yesu say, globe- "You see, he doesn't have love." mi If pope he said, "Don't stone her," Ne- forgive her, ebe they'll ne ibe say, eglobe mi gba pope o ola globe a ne chitrere mosenchi ke Yesu globe na re ameike me wonu fo pole mi adomu ela bena bibla globe o kata wonu fo eye mo penchi koko hiautin eye Yesu globe ameike le mi adomu me wonu fo pokwa ne fupe chuchugba and they were convinced eye that they wo pe themselves onto ohwe benare yo nyenu fon lawo eye yo hia hoho eye vo omeva na hoho enumanti Yesu Kristo globena nko esi amiade keme gu fon ta ebe Yesu le globena eye wo glona bena amiade ke o apeto ke Yesu glona bena ekema nyeha yemebu fo o de gome Ego ni bena ko Yesu me globena Yesu me globena re ebe nye ha nye me bu fon na ku o
Yesu me le gblɔ bena ɖe nye mebu fɔ bena le wɔ ahasi mebu fɔ va ewɔ ahasi ye ewɔ madre ye ewɔ nu makɔmakɔ ye eye nuwɔna sia nuwɔna yi ke wɔ bena ne le mɔ gbadzadzia ebu fɔ nuwɔwɔ ma voa Yesu elɔ nu vɔ la ale gbegbe bena atima tsɔ ƒe nu vɔ ke ebena nye hã nye mebu fɔ o. Hey, eye tso esia dzi la megawɔ nu vɔ o esɔ tsɔtsɔke gbakple vovokpɔkpɔ sɔnɛ eye wòne amenuveve gbakple nusẽ bena wòanɔ agbe yeye le mɔxaxɛtɔa dzi yi ke kplɔ ame sɔ yi ɖe dziƒo ebe heyi eye megawɔ nu vɔ azɔ o le kpukpui velia me eye wogblɔ be azɔ Yesu gaƒo nu na wo gblɔ bena nye xexea me ƒe kekeli la ame si ke dzia yonyeme la ame si ke dzia yonyeme la mele nye dze Yesu Kristo yome le dziƒo ƒe mɔa dzi yina bena ame yi ke dze yonyeme la nye le zɔ gbakpli le mɔ ɖeka dzi emɔ yi ke dzi Yesu zɔ yina ye dzi zɔ miatsa miele nye le zɔ le kɔkɔenyenye ƒe mɔa dzi nye le zɔ le dzɔdzɔnyenye ƒe mɔa dzi ebe ame si ke dzia yonyeme la menye be ame yi ke dze yonyeme ƒe wo va ye ya kɔ eva nɔ telemɔ dzi eva trɔ yi ɖe vivitsi me meye gblɔm wo lolo ebe ame yi ke dzia yonyeme menye bena ame aɖe yi ke le susu wɔm bena mava dze yome le sɔ me awo meye o vɔ ame yi ke tso edzo le mɔ gbadza dzi eye wodze Yesu yome le mɔa dzi wo yina le mɔ xaxɛtɔa dzi mɔ xaxɛtɔ yi ke kplɔ ame sɔ yi ɖe dziƒo ebe ame si ke dzia yonyeme la edze aƒetɔa yome to amenuveve me edze aƒetɔa yome le gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le miaƒe ŋusẽ me edze aƒetɔ Yesu yome le nyamesoso kplikpa nyamesoso mavɔ yi ke wowɔ ebe madze Yesu yome ebe ame yi ke dzia yonyeme la mele vivitsi me zɔ ge akpɔ o mele mɔ gbadzadzi zɔ ge akpɔ o ke bom agbe la ƒe kekeli anɔ esi ke agbe la ƒe kekeli anɔ esi agbe ƒe kekeli ma ele gbesɔsɔ nenye be ne sɔ mɔxaxa ma yi ke kplɔ me sɔ yi dziƒoa le Yesu ƒe ŋkɔ me azɔ me va ɖo ɖoƒe tɔ̃lia azɔ nyametsotso bena ɖe manye dzidzɔkpɔkpɔ ƒe ame le anyigba ya dzi eye le emegbea makpɔ dzidzɔ nipa ne Kristo etsu kaori egbana nu eŋena nu vɔ ƒe kɔsɔkɔsɔa eye enu yiwo katã bla wo da ɖe nu yiwo katã lé wo da ɖe enu yiwo katã he wo da ɖi ɖe ela tu kawo elabena le nu vɔ ƒe nɔnɔme ma me la nu vɔ mele asi o matema nu vɔ le dziwo ta matema zɔ le dzɔdzɔnyenye me eye ne gblɔ be ale leke matem aɖe ɖokui nyo nye ŋutɔ nye matem aɖe ɖokui nyo nye matem atrɔ nye matem anɔ dzadze ɖe to nye ŋutɔ ɖokui nye si o Yɔdan me tsi matem awɔm kɔkɔe ɖe o etɔ sisi ɖeke mele xexea me yeƒe tsi atem akɔ nu tsi ne ma yi na dziƒo madze na dziƒo yi o vɔ ame nye bena Yesu Kristo eklɔ mía ŋuti tso nu vɔwo katã me Yesu ƒe ʋu ele na tsi na me yewo fu na wusunu eye aƒetɔa ele gblɔ bena kɔ va eye va ne mía adrɔ ʋɔnu aƒetɔ la gblɔe ne miaƒe nu vɔwo bia nenyi be obia abe nyagadzi enea be aƒetɔ aklɔ nu tsi o eye nafu abe sino ene ela wɔ fiesi ya bebe ele wɔ ge fiesi sia ne yɔ aƒetɔa eye ne gblɔ be aƒetɔ kpɔra nye si me va nye medzi be ma yi somavɔ me kpɔ o medzi be Yesu tu kam eye nanam amenuveve eye nanam nutete bena mazɔ gbakpli o kakakaka va na si me mage ɖe dziƒo eye manɔ agbe le dziƒo na wo sɔ yi ɖe mavɔ me ne be esia nye wo nyametsotsoa ava me na o mebe ne nyametsotsoa ema ava me na o mikpɔ nutsi nya ɖa ele Luka ƒe agbalẽ tawiatɔ̃ Luka tawiatɔ̃ kpukpui nyilia Luka tawiatɔ̃ kpukpui nyilia egblɔ bena ebe makpɔra matsitre
eye ma yi fofo nye gbɔ eye ma gblɔ nɛ bena fofo mewɔ nuvɔ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwo ewɔ nyametsotso ya emanye ɖekakpui ya emanye ɖekakpui ma emanye ame ɖe yi ke ezɔ mɔ gbadzadzi ebe nu yiwo nye tɔnya tsɔe nam eye woxɔwo katã eye zi woxɔ la eyi ɖe dzudzidzi ɖe me eye enɔ agbe badabada enɔ agbe vɔ̃ɖi le mɔ gbadzadzi ahanunu siga yɔyɔ ŋutsuwo nyɔnuwo gbevo papa mele afi ma akpɔ ale ŋku ɖe ŋuti o eye ame aɖeke mele afi ma gblɔ be nu ka ŋuti ne le nu ma wɔm o ele agbe nɔm le mɔ gbadzadzi eye azɔ egblɔ bena mele fu kpem le teƒe yɛ eye nye matem agblɔ eye nenye be meku le fukpekpe ya mea fukpekpe yi ke la va dzinye sɔ yi ɖe mavɔ mea ya la ekpewu yi kpɔ me le fifi eya ta ma tsitre eya ta ma mewɔ nyametsotso ebe ma tsitre eye ma yi ɖe fofo nye gbɔ eye ma gblɔ na fofo nye be fofo benari nye mele nya tsɔm ɖe ame ɖe ŋuti le nu yi ke mewɔ ŋuti o lo nye mele nya tsɔm ɖe fofo nye ŋuti le nu yi ke va dzɔ ŋuti o nye mele nya tsɔm ɖe amegbetɔ ɖeke ŋuti o nye mele nya tsɔm ɖe dukplɔlawo ŋuti le nu yi ke mewɔ nye mele nya tsɔm ɖe enu yiwo mewɔ ŋuti o be ebe ye nye nu vɔ la ebe ye nye ame si ke wɔ nyametsotso ma eye ye yi ɖe edzudzidzi me eye alia nye mate ma sɔnya ɖe ame aɖeke ŋuti o ebe mewɔ nu vɔ ɖe dziƒo nu eye mewɔ nu vɔ ɖe wò hã ŋuti o azɔ le kuku ya asiekelia me ebe nye megadze be na yɔm be viwo o wɔm abe wò dɔlawo dometɔ ɖeka ene nyina miakpɔ kuku plave le kuku plave eye wò tsitre va fofoa gbɔ eye wò tsitre va fofoa gbɔ etsitre va gbɔ etsitre va gbɔ mikpa megblɔ be ebe mava bia hiãvi nye kpɔ bena re ma wɔ nyamesoso alo nyema awo obe etsitre bena ame yi ke mele dɔ wɔm na alo ame yi ke mele dɔ wɔm na mele nyi yeƒe haviwo mava bia se kpɔ awo etsitre eye woyi ezã ye ŋutɔ yeƒe susu ezã ye ŋutɔ yeƒe nyametsotso ye ŋutɔ yeƒe tsatsia ƒe nu se yi ke le mea ezẽ ebena re menya fi mele eye menya nu nyuietɔ yi ke wole be ma wɔ eye wò tsitre eye woyi ɖe fofoa gbɔ ebe esiwo le kaka dzidziƒe ɖa re papa kpɔe etɔa kpɔe fofoa kpɔe eye yeƒe dɔme trɔ ɖe ŋuti eye fofoa ma tɔ dudzi kaka va kpla asi kɔ nɛ eye wòɖu ɖɔnu nɛ kpikpi blavevɔ ɖekelia ke ɖevi la gblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwo eye nye megadze be na yɔm be viwo o ke kpikpi blavevɔ velia me azɔ ke fofoa gblɔ na yeƒe dɔlawo bena mi yi ɖatsɔ awu nyuietɔ vɛ be miado nɛ eye mi de asigɛ emenye atsekpakpa ƒe asigɛ bena re etoa le do dza ne be egbɔ va aƒe me bena etoa ƒe dzesi la nɔ eŋuti bena re azɔ meganye kluvi le dzudzidzi ɖe me o ke azɔ enye fofoa ƒe vi ebe vinyea egbɔ va aƒe me enuma tututu ye Mawu wɔna elabena ne yi be ne trɔ va Mawu gbɔ re ne le va Mawu gbɔ atsɔe ke o ale tsi na o eye wòaŋlɔ nu kɔ ɖe agbegbalẽ me le dziƒo eye alea dzidzɔ nɔna Mawu ƒe ŋkume le dziƒo elabena ne trɔ gbɔ va aƒe me eye wosɔ afɔkpa do afɔ nɛ kpikpi blavevɔ nelia elabena vinye ŋutsuvi sia ku menyi be eku fifi le gaƒoƒo ma me wolo ebe ke kusa ebe vinye ŋutsuvi sia ku eye wo gagbɔ agbe ebu eke busa menyi be le gaƒoƒo ma me wo bu wolo va yi ke trɔ gbɔ va meganye bubu me o etrɔ gbɔ va aƒe me ebe eke busa trɔtrɔ ɖe va me ebe eke bu eye wo gakpɔe eye wode asi fofoa
kple dɔlawo, fofoa kple etoa, ame yiwo katã le dziƒo, wo katã wotɔ dzidzɔkpɔkpɔ me, wode asi dzidzɔkpɔkpɔ me, fiasi ya dziƒo akpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o, be ne trɔ gbɔ va aƒe, benare ne dzo le dzudzidzi ma me, benare ne dzo le mɔ gbadza dzi, emɔ gbadza ma yi ke kplɔ sɔ ɖe tsɔtsrɔ̃ mea ne dzo le dzi, ne wɔ nyametsotso eye ne ɖoe le dziwo me, bena kpɔ nye ama tsitre eye ma yi ɖe tɔnye gbɔ, Satana mewɔ wò sia, Mawu yi ke le dziƒo miatɔ ye wɔ wò, eye edzi be natrɔ gbɔ va azɔ, eye ne be ne trɔ gbɔ va la atsɔe ke o, me be atsɔ nu vɔ̃wo ke o, eye aɖe o, aɖe ga o, asɔ dzidzɔ de dziwo me, eye ŋutifafa le dziƒo, ŋutifafa anɔ me o, dzidzɔ ye le dziƒo, eye dzidzɔ age ɖe dziwo me, eye alea kaka ɖe dzi Mawu ƒe amenuveve ne do go le vivitsi me eye ne ge ɖe kekeli me, elabena le luʋɔwo me kaka ɖe dzi ɖeɖewo me o, bena ɖe megbɔ va tɔnye gbɔ, Yesu ye nye ɖela nye, gbɔgbɔ kɔkɔe ye nye akɔfala nye, eye dzidzɔ age ɖe me o le fiesi ya nyametsotso, ehia nyametsotso, ametɔ ame ɖokui ƒe nyametsotso wɔwɔ, ele bena nawɔ tsatsia ɖe nenya teƒe ɖe li yi ke nye ku ƒe teƒe, vivitsi ƒe teƒe, fɔbubu ƒe teƒe, eye ne gblɔ be kpɔ nye ma yi ɖe teƒe ma o, eye teƒe ɖe li yi ke nye dzidzɔ ƒe teƒe, yi ke nye kekeli ƒe teƒe, yi ke nye ŋutifafa ƒe teƒe, kadodo gbakple Mawu ƒe teƒe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me, eye teƒe ma ye nye nyametsotso yi ke aƒetɔ le wɔ nɔ bena ɖe nawɔ nyametsotso ma, eye nanye dziƒo ƒe ame, dziƒo ƒe yi la, dziƒo yi la, ame yi wɔ tsatsia be ya yi dziƒo fika ne le ha, me le dzi ame ɖe la, me yi ke wɔ tsatsia be ya yi dziƒo fika ne lo, me be fika ne lo, ne wɔ tsatsia be ma yi dziƒo, dziƒo yi la, kafu na aƒetɔa, na yi teƒe ma le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mia bɔbɔ ta eye mia ŋku, mia bɔbɔ ta mia ŋku, eye anye yi vevetɔ. Mawu ele nuŋlɔti le yeƒe nuɖusi me fifi la, eye ele dzi be yeaŋlɔ ŋkɔwo da ɖe abe dziƒo yi la nene, ame ke wɔ tsatsia be ya yi dziƒo, bena azɔ ne dzo ɖa le mɔ gbadza dzi eye ne zɔ va Yesu Kristo gbɔ. And as he wants to write the name, is waiting for you. Eye esi odzi be ya ŋlɔ ŋkɔwo ta la, ele nɔ te kpɔ o. Ne dzi be Mawu ne ŋlɔ ŋkɔwo ɖe dziƒo, ne le dzi be Mawu ne hle o, abe ame yi wɔ tsatsia be ya yi dziƒo, eye natrɔ le nu vɔ̃wo yome, eye natrɔ ɖe Yesu Kristo yi ke nye gaɖela, ɖela o, teƒe sia teƒe yi ke ne le, nakɔ asiwo yi dzi, nagblɔ be aƒetɔ melɔ, dziƒoa nyawoe mayi, ŋutifafa le susu me, aƒetɔ me da asi ɖe dzi, dzidzɔ sɔ yi ɖe mavɔ me, aƒetɔ me da asi ɖe dzi. Teƒe yi wo dzra ɖo ɖi bena manɔ agble, teƒe ma sɔ ɖe mavɔmavɔ me, aƒetɔ me da asi ɖe dzi, kɔ asi ma yi dzi, kɔ asi ma yi dzi, esi ne kɔ asi yi dzia, na tsitre to xɔse me, tsitre na Kristo, na tsitre, elabena na xɔxɔ sia na tsitre, na agbe yeye na tsitre, na be Mawu ƒe amenuveve na va agbewo me, na ɖeke maxe mɔ nɛ oa, ele be na tsitre, wezɔn va Mawu ƒe fiaɖuƒe la me, wezɔn va Mawu nusɔkatãtɔa ƒe ŋkume, wezɔn va dzidzɔ xɔxɔ ƒe dzidzɔ la me, ne be ne kpɔtɔ le teƒe ma, eye me ka ɖe ɖeɖekpɔkpɔ wa dzi tutututu, me ka ɖe dzi bena ɖe dziƒoa ye tɔ yo, ne kpɔtɔ le afi ma, eye ne kpɔtɔ le zɔ le mɔ gbadza dzi, eye me ka ɖe dzi bena ɖe wosɔ yeƒe nu vɔ̃wo ke ye tutututu, eye anye mɔnukpɔkpɔ na o, eye nakɔ asi dzi na tsitre na gblɔ be aƒetɔ meva ɖo, wezɔn aƒetɔ axɔ o le Yesu ƒe ŋkɔ me, esi ne tsitrea mado gbe ɖa gbakpli o,
ma do gbera le tao eye me do gbera be nu vɔ̃wo katã woasɔe ke o ɖe ne gblɔ be amen fifia me be me do gbera be na gaɖeɖe na va na o eye me do gbera be woaŋlɔ nu kɔ o le agbegbalẽa me eye esi me gamea la su be woadzo la na yi ɖe teƒe ma le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo kɔ asiwo yi dzi fofo kpɔtɔ nɔ tsitrenu fofo mieva gbɔ o mienya bena nublanuikpɔla Mawue nenye nenɔ mɔ kpɔm na mia dometɔ ɖe sia ɖe bena miava azɔ esia ame yawo wole wɔ nyametsotso eye wokɔ woƒe asiwo yi dzi azɔ wonye Yesu tɔ eye wotsitre azɔ wonye Yesu tɔ azɔ eye evewo wose veve le woƒe nu vɔ̃wo ŋuti woƒe dzidadawo ŋuti eye azɔ wova le xɔse me eye wonye bena ame sia ame ke va gbɔwo la bena magbe o xɔwo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me eye me do gbe ɖa be woƒe nu vɔ̃ katã nu vɔ̃ɖiwo katã wowɔ va yi sa ye wonɔ mɔ gbadzadzi ye woɖo ta yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me sa la papa tsɔ woƒe nu vɔ̃ ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me natu ka wo kekeke woƒe nu vɔ̃wo ƒe kɔsɔkɔsɔ me atso kamɔ ɖa le wo ŋuti nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔa ɖekawo ɖa le nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔ me nu vɔ̃ ƒe kɔkuti mawa ɖekawo ɖa le kɔkuti ma te le nu vɔ̃ ƒe woƒe nu vɔ̃wo ƒe metsonuwo dzi atu kawo dzidzi bena woagayi ɖe nu vɔ̃ ƒe mɔ ma dzi atu kawo le dzidzima me eye azɔ Yesu ƒe ʋu ne kplɔ wo ŋuti ne woafu abe sinɔ ene ŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo eye nana wo ame nuveve nana wo gbɔgbɔme ƒe ŋusẽ ma bena woate ŋu ayi eye woanɔ agbe yeye azɔ ɖo kpe dzi ɖo kpe xɔxɔ sia dzi le wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me ye me do gbe ɖa le woakafu aƒetɔa eva me na wo kpɔtɔ nɔ tsitrenu. I said, Pastor will come and lead us in this counseling session, and then after that, I'll come back, set him free. Magatrova, eye tukai, eye na dasi ne wajo. Let's reach out to everyone. Remember to spread right to the back. Sianye gapopo alo eyi sime nya dometɔ ɖe sia ɖe yi ke tsɔ yeƒe agbe na Yesu Kristo ekɔ asi dzi eye ne gblɔ be yemagazɔ mɔ gbadza ma dzi ko nu vɔ̃ ƒe emɔ ma nu vɔ̃ ƒe agbe ma yemaganɔ ko ebe azɔ ne wɔ tsatsa bena ɖe yeazɔ gbakple Yesu Kristo asɔ yi ɖe dziƒo ƒe aƒea me dziƒo ƒe nɔƒea dziƒo nɔƒea ele be naŋlɔ ŋkɔ o ɖo ɖa mi to phone number siawo yi ke miana fifi la dzi. Online, you have given your life to Jesus. You can connect with Christ by clicking the link on the screen, and you fill the form and submit same. Those who are listening over the radio, ne le radio adi ne kplɔmiɖo eye nu yiwo katã wɔm mi le ne kplɔmiɖo gbakple dzi gbakple xɔse na ŋlɔ ŋkɔ wo phone number wa na ŋlɔe ɖo ɖa afi woate ma kpɔ wo le aƒewo me alo dɔwo wɔƒe fi woate ma kpɔ wo le bɔbɔe ɖe na ŋlɔe nate ma ŋlɔe abe message nene asɔ ɖo ɖa to phone dzi alo to WhatsApp dzi nate ma aŋlɔe eye teƒe sia teƒe yi ke ne le ne sɔ agbo na Yesu eye ne wɔe kple dziblibo ye le bena ɖe yeado le sɔlemedelawo dome eye yeazu Mawu vivava eye yeazɔ gbakple Yesu Kristo esia ne wɔe kple dzi eya ta ele bena kpekpeɖenu woakpe ɖe ŋuti o woakpe ɖe ŋuti o eya ta ŋlɔ ŋkɔ o gbakple edɔ yi ne wɔna afi ne le fi woate ma kpɔ le na ŋlɔe ɖo ɖa to phone number siawo dzi 99 99 36 75. It's in your heart now
So agbo na apeto Yesua, apeto ape dzidzɔ ele dziwo me fifi la. Nglonko dodami to phone number si adi na tem ayo fa, na tem ayo agble. Nanko ko imenele. Fi wa tem akpole. Phone number o. Atema ne. To phone number si odi 99 99 36 75. Allô, 90 27 34 87. The man of God will soon come up. Oya, Give the prayer le of swagbo na authority Yesuvo. that will lose him. Maupa mea etro gbona le majijime. Keep on Eye praying java and do preparing gbera your le heart gbedo for da this mea. time. This is the Maupe last nya ike night. globena tuke mi tuke. Eye dasi le nchine wa joa. Egbe ma doge ole. No Eye mountain will go back to fien you. sisia ye nye wo dasi di pe fien. No bondage Eto de will ke go ma back ga to you. kpoto achi agbo me le dodo ya me gbo. Babla de ke ma ga kpoto achi agbo me le takpekpe ya gododo ya vo me gbo. And as Dolele de ke ma ga miracles begin to kplodo take place, le mozonzon ame agbe pe mozonzon ame le dodo ya me gbe o. meanwhile, Eata so yi ya ne ano do reach gbera. out to everyone. Don't leave out anybody. Egbenye keke Everyone mamleto. is important. Angels are rejoicing now. Heaven is rejoicing. Gadede blibo to Yesu Kristo Souls ji are being added to the yenye kingdom. mozonzon ike miezon. Satan's kingdom So is yaoda being gbe kakava na depopulated. igbe. Have Apeto given ala your life de to ga o. Christ. Rejoice in the Lord. Ne so agbo na Yesua po Don't jijo be le ashamed apeto la of your me. faith. Find a Bible-believing church and have fellowship with the people of God. God has touched your life. He has visited you. He has written your names in the book of life. You have found this new faith. Stand with Christ and be an overcomer to the end. Counselors, attend to those in the language area towards the back of the children's church. We have a large crowd there who are also raising up their hands. Ensure that everyone is given the slip and supervise it as it is being filled. When you finish, don't go back with the slip. Give the slip to your supervisor in the segment where you are counseling. There are still some people standing up. You can see some people standing up there as you watch the screen. Please attend to them properly. Everyone is important. Those online, we rejoice with you that you have given your life to Christ. This is the most important decision you can make in your life. As you look at the screen there, you can connect with Christ as you click the link. There is a very simple form there. Fill it and submit it online. Remember, this is the last night. Don't go back without your testimony. Don't go back without receiving your miracle. There is no yoke here tonight that cannot be broken. There is no power here tonight that Jesus cannot conquer. Right to the back, right to the main gate, right to the road. Jesus will touch every one of you. Be preparing yourself right now, because very soon the servant of God is coming to set the captives free. Be getting ready. Prepare your heart. Pray and tell God, tonight is my night. Except you touch me, I will not let you go. Except you heal me and you deliver me, I will not let you go. And get ready to share your testimony tonight. And those who couldn't share their testimonies yesterday,
you will also come out as soon as it is time for testimony, so that we can give you the chance to share your own first. Counselors, let's be fast. Thank you very much for what you are doing. When you are done, signify by raising up your hand. Wave your hand at me here so that I know that you have finished. Counselors, if you have finished, you can wave your hand at me. Let's attend to everyone. And when you finish, remember to remain there where you are, because you are going to help those who will receive their miracle. You will help them to bring them to the front for us to hear their testimonies. When you are done with the form you are filling, you will submit to your supervisor. Let's remember that next Sunday, there will be Converse Rally. Next Sunday, there will be Converse Rally by 4 p.m. right in this place. Next Sunday, keep that date. There will be Converse Rally where you will be helped to keep your faith. 4 p.m. next Sunday. Keep that date. All those who gave their lives to Christ since we started, from the first night till now, next Sunday is your date. 4 p.m. We are all coming here for Converse Rally. Counselors, if you are done, can you wave your hand at me? Thank you. I can see those at the front here waving their hands. To the middle, if you are done, can you wave your hand? Left, right, front, back. If you are done, wave your hand at us. I believe you are preparing yourself tonight. The rain of miracle tonight is about to fall. And I'm sure that you will not go back the same. The message, the prayer of miracle is about to come and is going to be loose him and let him go. Let's rise up as we welcome our Father in the Lord, Minamiacho, Yakpe Maupe Amea. Bena Maupe Amea, no word, de Befan, what do, no simple beara, de Miapa. Praise the Lord. Kafuna Mau. Tonight, the final night. Fiancia Yenye Zama Mreto. Solution has come. Donchi Vadovo. Healing has come. Doyo Vadovo. Miracle has come. Kunu Vadovo. Whatever we bind on earth, Ike Luciano Ike mia bla la nyigmadia anoba bla le whatever jipo. we lose on earth, Luciano Ike mia is tu used in le heaven. anyigmadia anotutu le And the jipo. Lord has given Eye a apetoa decree edese that cannot be changed. eye yepe cdd mamatem atro o ebe mi tu nyonuma ebe mi tu nu tuma mi tu kao eye mi dasio ne wajo fiensi ya ne kpo katutu nukuma ike gbana wa ewu vanvan etoma ple adewa oxɔ katutu eye wo afɔ yiko bla dare pe dare re afɔ na o azɔ ne xɔ katutu dɔlele pe kɔsɔkɔsɔwo dɔlele ku pe dɔlele cancer wo katã wo dzo ɖa le agbo me sofia ya dzi nakɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ velia asɔ da ɖe wo ɖokuiwo dzi
eye esime mia do gbera wonto na nye bena Kristo ele gbo bena watuka o Kristo le wo ahaji eye nebe ne se oyo ye ponkokwa na nyebe ye ho katutu mo ho katutu mo po katutu o tuka o degam koso la geda linchu susume poku himo la poto pa gban la jo ko asima iji nebe ne kpla mere vaide na tema so asi o so doji eye esime mi agbon amen mamleto akwa na dodo ki opo ne le radio agbon ne le mi apon ko simia ne le phone ji ya fika kenele ene chaka paplemia nukunwa ezongbo na gbo chuchuchuchu Father, ofo we worship you. Mie subo. We exalt you. Mie donko deji. You are above every mountain. We are ne kpeu to de pepe. problem, E ne kpeu kaka de pepe. Adika de pepe ne kponu sereji. Kaka de sia de ne dueji. Apeto Yesu. O do deji bobobo. Wenye gadela. Ike o do deji bobobo. Eye wonko efonu ko de sia de ta. Wonko efo dolelo oponkota. Eye Yesu wonko efo dolele ponkota. Yesu wonko efo kaka de sia de Mawu gbagbe pe gbogbo ne le tepe ya bena na de agbe nuti la kuku me eye apeto mi do gbera bena aboyome de sia de amesia me kenya boyome na nouvon na satana na dolele ne tuka o le Yesu pe nkome. The bondage in your brain, Blabla yike le wo susume ne hoka tutu insanity, adava pe gbogbo susu blena me pe gbogbo ma dogo le Yesu pe nkome. blindness, Nuku gbana me coma, glukoma I command you. me desena o The name le of the Yesu God that cannot fail. Yesu Kristo ponko ikomate ma dokponu nuku gbagba o ne vule Yesu penkome Deaf ears, etokukuo get egbene gede to ma ome right now. fifila Dumb tongues, adema ponupo hokatutu eye gbene dole nu le Yesu penkome swelling in the body. enu hole nu chila me nu tete de pepe le nu chila pete pere pepe nu tete ma Even fibroid. edanye alele yo edanye agbon yo edanye afome enu atena o nu tetele tepere pepe ele je o le poya alo ele memedaya me desena wo nu tete togo le Yesu penkome Paralysis, plibo stroke, chape tension poame hodo apare katutu hodo yoyo join together. epu yo nge Jesus' name. cha nukunu to ele Yesu penkome Of invisible chain and bandage of the devil. koso makpo abosan pe kayo kata blafo ne hokatutu Power from heaven. nous se comes cho to dziƒo all the bones didi in your body de now. epuwo kata me azon titre eye na zason lile Yesu penkome All the evil powers, pọpọ evil fọn pe nu se o pọpọ fọn pe nu de pepe ke le zon le nu ti la me ele zon le ta o me ya le nu ti la me ya le te pere pepe me de se na pọpọ fọn di ma o pọpọ mako dogo le Yesu penkome internal disease, dolele le ememe cancer be healed in hodo yoyo le Yesu penkome ulcer, abile dome hodo yoyo le Yesu penkome issue of blood, evu do la menchi evu mane note le Yesu penkome curse in your life. fipo de la gbome kokuchi de la gboji eto de la gbome eto mane hojo le Yesu penkome Anything na de pepe bothering your life there, yo kata having nails, kpɔnusẽ de agboji ŋkɔ le si o nukɔme le si o ne xɔ katutu tso eme ne xɔ gaɖeɖe you are healed. wotu ka o woyɔ dɔ vɔ ne xɔ katutu
And all those things you couldn't do before. eye nu yo kata matem awosan matem abobo matem atitro matem asenu nu sia nu ike ko matem awosan azon ne to ewowo azon le Yesu pe nkome To my right, le nyemiame to my front, kakava do nkonye to my left, so yide nyen dusime over the radio, le radio agbo over the television, le radio ji ne le miape nkosem ne le phone eye ne le miape nkosem te perekpekpe afisi afi nusia o tuka de ji o you are healed. ne khodoyoyo You are delivered. ne khogadede You are set free. o tuka o No bondage or ba remain blade in ke your ma life. ga kpoto la gbomu Mountain, eto away. oho oto lo wa gbana joira apeto me de akpena o apeto me de akpena o Miracle, the healing, the nukunu o deliverance. doyoyo o gadede o do peji le amesi ame pa gbe me le Yesu pe nko me mi do gbera le It's confirmed. odo It's peji confirmed. odo It's peji odo confirmed. peji I just need enough people tonight to spread into the congregation and make ways for those who have received their miracle. I want our leaders, our ushers and counselors spread into the congregation right now. Tonight is a practical night. Tonight is a practical night. Tonight is a Sia practical night. Fiesi tokere eye khokhwa dijoperi le di le tepesia tepevo dijoperi le di dijogli le di la pesia peme tepesia tepe amesia me Where the interview is taking place, we are going to hear a lot of testimonies tonight. Shouting at the back, bring them out. Check your body now. Check it now. I told you tonight's a practical night. The servant of God has released the power, the miracle, and it's confirmed. Check it now. What you have not been able to do, begin to do. What you have not been able to do, begin to do. What you have not been able to do, begin to do. You can't bend before, start bending now. You can't walk before, start walking now. You can't see before, begin to see now. Miracles everywhere, remember? It's been happening every night. This is the final night. Greater miracles in the congregation. You hear shouting there, shouting over there, joy over there, far to the back. Counselors, please help me. Go far to the back, very far to the back, and begin to bring them. Something is happening over there. Put your hands together for the Lord. As others are receiving, check your own. Check your own. It is done. Remember, all the